Ninta kwa adina la ya ble Western ayana Western ya ble pani bia ni wa Western ha obo yan wokuo ma ha pani bia na oya mana la pie bia pada ya de he mensa aka mo ameme pe me bio bia baba de mpo wa pe wan yan ma pe mo yan man ninta kwa ade so waka Western na another takwa da another the whole Ghana ko anu so leble pa Ghana takwa ade kan ho kwa young boys yan eduma ko fa na eduma wa ha amema kwa abuchi Matina France. Kufana time wana mbe wakati wana manfo mble fie na wana mbe fie. Fine. Ma be fie. Mebe mako America mako Australia mako Brazil. But why? Wo mukom eduma mpo menye bi mpo menye da. Politics aba matu aba from 1992 JJ Rawlings in the time. No benefit. No benefit. But the bakane akandan. Women ya yambo ye ho. Ayi de man ya ala no. Ya baji ya hom. E ko bi da ya motu kwan papa anka wanye kura mpana anka bosum bia aso mpana se megita me be 2 million 3 million pa wo mukom mpa anka mfaso ho but wo mukom ha no benefit pa yetu oil wa ha yetu gold wa ha your diamond wa ha manganese aha no fi what sell timber wa ha todo rubber bibia yutu yo blue yo bibia la taba ho kire biom come ba sell eso eso no sell empefu ti me den ewi adere nya dem no wo bobla na de bia won gutu no wudi da ibe da ayeda ma ayeda rofo amede men kada wol in sigana ba de ebuwa ame mechi na mutumu ewo ba echi no ono ba ono ba kada wudi wo pa no wechi mo ye no minimu butumu esi de butumu abanda wall in the Ghana butumu ase pa mamke wasembi eko Rwanda wo si ho masisia no ekohwe Rwanda ebogbo nsem adama Paul Kagame one president oye ese wunda blada meda yo ya gade comments yama la belia yo kono skola yi koma pasala yi ya gade selelon yo sabe koma pasala yi makwa la belia makwa selelon ansana me yadam ko Europe yo so Valenciana makwa tira Valencia yo so Valenciana tengwa ne yo $2 yi mo be na ade ya Europe but abade ma be fie Europe da na utukwana ona ya kontu utukwana ahode akontu de yawo ba wa find Ghana yes bontro way and I will not try to find but ya be one na be fie mpa say utukwan mpa no be fie mpa anka Europe anka one of the meaning mpa no utukwan na be ne kompo mo be mu na wa tran wa live collect adan be bia Ghana adan chance adan we here chance dan dey blam adan we are no better the mpa no sutwa na ogu wa pampam na ogu wuti na ogu hwem na ade but the mpemfo no wanwe ya ho so ye ni pa fa anka wo so timaji 1 trillion of money wango ti di anpa ya back o ansa na wa connection things na wango se wo dwuma aye na ada wo so de ye skedi ntini mpa ho na ye da ma papa wanju na ye ni komofo no ho achada ye mbalafo ba kan ba no waje ban wa ka yedro wa akọ no wura aso atada ye no me no ma ye first of all no was sponsor uncles for mo pu yankos youth no na adwene fido wa adwene nya na wa ma yesu asol na wa ma no youth no na adwene fido na bro nya ba na wa bi kakra na youth no na adwene fido because one day so stupid because Ghana funu ya adwene so a ekita small memen ntina awon ye pen bi kan da masam na odu sidi wa nsem bi do opada o chia adwene ba de no o ma ye dem fulistin no ba sisi adam pen no so no yankopon adoma no so come back nwa ntino wodo ono so no hu de no asem mbibi maka asem bi nsino wodo enso ye de no so check no na otum wodo boy won komido am for in future no you tum de bia na ebu no sa no mpo ni wo mpo na ya ka no nwa bi ka no dem pain ni abaka da masem ye be de mana de en fotum bi na de ba sisi ana no ibia de abahwe ama ne kotoku tu solo komeda no se bian wan gotiri da anye Palo Dios se yankopon do yankopon do kondo Dios no kelo yankopon so ndo the so simple te kada ka se won blaso de be odi fo ya ho tu so no pada kwamen wan gotiri ntumi didi edidi da yes na edidi prakon nti de bia na awudi na odo dwun su wunu ho anada wo be bi ho anawona na ho ba ma ntuna awo ba na no wunu anema na da wo yankofo ya ho no anye